O te fia whaafelo i atu i le nei fo i tae au ma lo le folau, o si mai alau whaafonga o talo le asfaraili. To e mau fo i si atu o lo o whaalafi mai iai fuala au whaasaina, methamphetamine i le malai waalele au kilani. O le whainga malanga le nei sau mai Los Angeles i Amerika ma tau nui au kilani le aso lulu o le vaiaso le nei le e whaapea na sau ma ato nei e lua. Ma e tusa ma le tolu sifuru ma le 1 kilo kalama methamphetamine na au mai iai. O loo a fi mai iai totonu fuala au whaasaina nai totonu o ato nei ma ile mai asu eso e ai fo i mai siaki e whaamaunia o methamphetamine. Tusa le tau o fuala au whaasana ma ua ma le 15 miliona. Ma o le whaafai fo i leo na ma ua fuala au whaasa i le malai waalele au kilani i totonu o le tolu ma sina mua o le nei tausanga. E le o iai se ingoa i ato na ma ua i loa ai le na sau maia ma o loo whaasolo pia nei su enga. Wa whaamalo sia le minister le vai fafo Winston Peters le haiko Messina o Beretania e whaamawai mai, tusa lava pena te ena. Le fia Peters i saunoanga le haiko Messina i a Phil Goff na ia whaia whaasanga i le Presidente o Amerika Donald Trump. A o iai se tasi o whaatala noanga tu usao, ma le minister le vai fafo Finland. Tu usasao whaamatalanga Peters i a Goff e le o se awala le te tauona ia saunoai. Ma o lea fo i na te tau a vea le malo ma whainga whaavai ai maise o fōlinga o New Zealand. O le tūlia ia Peters o Goff o se whaai unga na ia whaia e au noa ma le tala noa il Palemia Christopher Luxon, muli ane sau noa Luxon o le whaai unga e whaia Peters o lo o ia lango ina fo. E ui lava fo i whina ngalo whaalia o le sa avea Palemia o New Zealand tau sanga umawai, Helen Clark, e le whetau i le tūli o le haiko Messina o na o ana whaamtalanga peita i mai a Luxon e sa o le whaai unga ua whai e le minister ia Peters. Mai la matanga luenga lwa i whafo ma whatawa inga New Zealand o lo o whaia nei whaatala noanga magofe tusa ma lona toe fo i mai i New Zealand. E le tasi se pūlenga o lo so eina le mua o le tamaititi a unga Gisborne i lana mea ai maa ua mai mea ai nei e tu fafua mō whanau wa unga. Whaamaunia mai le food safety o le ua wha o atu reporti ma ua amata nei so enga ma o le so fo i anga i ai le onga. O le mea aina mua le tamaititi a onga i whaapea ele i whaavevela i le onga ma whaamaunia mai le pule a onga. O le ana sisina i lunga o le vai o le ua a fia ma muai. O le vevela tele o le mea ai le ana alaiona mo 2nd degree burns ma o le ana aven falmai mo tonga fitinga. O lo iei fo i tutono so enga nei le pulenga o lo ngafa ma le ngā sisenga o mea ai nei. O le matanga luenga wa onga whaapea nisi o pūlenga tūma oti. Ma ua whaamaunia mai fo i le minister lango wa onga David Seymour o le ua o atu reporti a te ia i le mea o tupu. Ua whesiling ia tū lafo no fo o whanua tānu a huru noe i mātua Canterbury be le o lea ati li taunga tā aitoe sauningo maliu. Tū lafo no fo le nei nalo ia i lea Samoa mua o mati ma o lo whai mai ai. E ta tauna iei se funeral director i taimi e whalela wasi eile maliu i le tū malo huru nui. Pei ta i maila sui po le New Events Daily Report e le Local Democracy Reporting o lo o ia tā uai e le tau mo o mia e a inga le tutongi o se funeral director ma e le whaatū la fonoina le ta iala. Whai maila sui po le nuu. O le isi fo i lea tupe whaalu mo a inga i taimi o lo o whaanua noai. Maila pule ngā nuu wa wa ai nei ia a wai nisi o sui ala o whai ngā luenga i sui tūlanga i funeral directors ma o le suinga whaau popo fo i le tūla fono ualo ia nei o le alava na whaia mo le mauti no o le soifua maloloina ma tūlanga saunga le mu. Ma tala whaai o le nei tae au, wa toe whaamanatu le ko Messina o sulu whainga Peter Bosher i pule ngā nuu ia tatala le avanua i tangata lau tele fia awai i taimi o whono tanga. Savali le lua tau sanga tā luaina whai mai ele ko Messina o sulu whainga i pule ngā nuu taitasi. Ia tatala le whai toto ai tangata lau tele na ia tu i titi ai langona o lea e whaia whaalilo whaai unga. Mai lea taimi o lea ua usita ia i nisi, bitai. E le o pule ngā nuu uma ma ua ia toe whaamanatu ai. Whaamautino mai ele ko Messina o le a whaa wau peo na ia tuli loaina. Talanala Radio Samoa, manuia le nei tae au.